Jatend piny Migosi William Ruto ne opwoyo jatend duond bura mar ODM Raila Odinga kuom chiwo lop familia mare mar hectares 5 e alwora ma Kirembe sub-county ma Kisumu West ne sirikal mondo gere ute ma nengogi ogonyore mabiro muonyo omenda mar bilion 3.5 kendo biro konyo jodak madirom 1,000. Ruto bende owacho ni kaunti ma Kisumu kod alworane oseikore mar yudo ute sirikal ma nengogi ogonyore maromo 15,000 e tielo mokwongo mar chenrono. Magino wache kinde mabende notelo ne nyasi ma Sidayanga gedo marute manego gogonyore e gwenge ma Kirembe. Hiyo ndio kazi mimi nimekuja hapa na tumeanzisha hii mradi ndani ya mwaka 1.5 itakuwa imekamilika. Tutakuja tuwapatie funguo za nyumba, nyinyi mujipange kuishi katika haya manyumba tunaanza kujenga hapa leo. Jambo la pili, pia kupitia kwa LAP Fund hapa Makasembo naenda kupatiana nyumba 600 ambayo iko tayari leo. Naenda kupatiana funguo ili watu wa Kisumu, vile tunafanya taifa lote la Kenya, waanze kuishi kwa manyumba yenye iko na heshima, iko maji, iko stima, iko barabara na mali ambayo itakuwa mali yao. Tukisonga mbele, tuwache kulipa rent, tulipe mortgage, ndio wananchi wengi Kenya wawe home owners badala ya kuwa wapangaji wa mambo ya kulipa rent. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Wawinjore. Jatend piny